5. Trka Zeze Trlić, treća od 5 trka današnjeg dana na Ognjenu Mariju, hipodromu Vrelo. Kategorija 5 za trogode i starija grla, distanca 1200 metara, još Noa, onda se neće puno čekati do starta ovog nadmetanja. Noa prezire da stoji u mašini. Sada je ušla do pola i zastala. Noa ulazi na svoju startnu poziciju, čekamo da i već je podivljala, no ok, uspela je pristojno da startuje, na čelu je Torino Hill povlači se Rod Laver na možda neko začelje, ispred njega je Paton Sur, trku vodi Torino Hill, Noa pa Magistrat. Torino Hill ima dužinu prednosti u odnosu na Novu koja je za pola dužine ispred Magistrata, potom 3 dužine pa Rod Laver, dužinu iza Paton Sur. Trku vodi iz 3/4 dužine konjskog tela prednosti Torino Hill, na drugoj poziciji galopira Noa. Dužinu i po, već i 2,5 je Magistrat, potom dužina pa 2 dužine pa Rod Laver, dužinu iza Paton Sur. Trku vodi Torino Hilla, Noa, Magistrat. Kao da Magistrata pokreće džokej Saša Glogovac, prolazi iznutra, Noa ide uz barijeru. Trku vodi Torino Hill, stuštio se s polja Rod Laver, uz barijeru galopira Magistrat. Rod Laver izbio na drugo mesto, Magistrat se bori sredinom staze, pobedu kao da je obezbedio stari dobri Torino Hill. Torino Hill će dobiti ovu trku, oštra borba za drugo mesto, Rod Laver ili Magistrat, Rod Laver za vrat. Magistrat treći, Paton Sur četvrti, Noa peta.